o te whaero iatu le mai mo mai o lo tātou o tunu, mana o le soifua manuia. O le toe whao wina leo tātou polokalame masani sa moa maroloina. Ia o le nei vai aso, o lo whanga solo pe le tele o tau mwhainga, ele ngate le tele o ngase ngase. Ai wha pe fo i tau mwhainga mtanga luenga le soifua maroloina, ina ngase ngase la wale nei. Koviti sukuiwa, me le whapero iatu le mai mo mai o tātou tunu, reo ma patasi mele, yo ngai le whaatunu sidi awa o mtanga luenga le soifua maroloina. Le pitalenga le ausa sa mau po le piongo po iatu le foa Dr. Takena Seri. Soifua manuia le ausa? Vero lava tele o tutuangia, ia e papte moni ava no te whao et pokora. Ja, maro hol soifua ma sirienga, a talo whaatufoi ma atul wha malo e whawhawanga al tātou atunu o mwhai ana mai mo mai, nei porkalama. Mano te, na usa rau papa e tu i wha mau maunga, al mtanga ruenga, i le so. Le mo iwa sul wadu wafe lo se lau wha, maru se furu wha e la tau, ua mai aona whai le tui mua mua. O le tui lono lua lena al wha sul fitu wafe iwa se lau tau sul wha. I la tau mai a le tui lono lua, le ua ato e le pui pui o mo mia. Le sa e sa unor ta polokalame te ruai. O le masina fau o ki topa e amutai ona mutai le au ngā o isi o waila au ina mai mua mua. Ala se sila e lo fiong fo mana mtanga ruanga tulanga wha mau maunga ia o iai, o e o tui. Ia male manu manunga ina ia a wha ina waila au e i mai au na tui le tu. Na whamanina toa o e amata tu ia o topa ia ua expire isi, bo mafoine au ngā isi waila au. Ia pese e o waila au muri muri ia. Expire le stores furu November. Le ana e vai fo ia le a fa pe e valuva ia so le e uma le lotu mo mo fa to a fa e lotu lo na lo o no e tau e tu nei po le so do so fa o le masina nei fa tau ro le ai mo le valuva ia so po u tonu el vai so le da so to se fulu o November. Ia a le faia la ia so nei. Ia ringa wa expire ia matauria fo il tasile me tau a me ni o tu me o cold chain. E matua i fa mano sia le fa vai tu o le tulanga le vai la. Ia. Me ne fa o cold chain pe je fili euro fo ia le tunga nga mui se afi pe po le ko nga me ia ka ofi le le nga vai la pe la o le madulu po le vela ia o le me te uai ia ma le teimi tau ona fai ia pe je io me ai e te tau no le la mautino le o tatu fai o te ufa pito al vai la auto no vai sa madulu pe na ia a longa expiry date. E umaloa ia le so tolu se fulu o ronga a tu oi tu atu por tu tasi por la so mo te se e le o tu ia nga vai la na tinga i lo lima ia ele tu ia nga o le ato uma vai la o no tu e ta to so ta tu ia le pe o le tu ai le a me te o tu più fa so solo na solo muli ia le tele o le whaingo. Sa basa ni apa o vantai luga fi le aso. Ia reo wai ia o sau wai naro. Tai toru se lau, tai wha se lau le aso. O tuai titia tāte o tuai? Io e whai titia a lea o po ato le neile masin tano le whai mea fōle. Mo i ta wale whale. A mai wale lisi mai tai. O a inga ma me tu wai whale lea whai eto. Ia mao iai. Ia re te te iau. O i se atu ala o mai whainga renga i atu e whai atu. E to tau whai nei tēni rea fiafi ia o le mogo fō. Ai se le aso o le mana wa atu le whale. Ia pese i o ngai lu i tau na le whea ngai nei. Ia le anau tatu wai o valos furu pasene. Whai tau le pasene o lātou. E te tau ontu i le o umale tau smua mua. Ia le fa to ato suriva pasene i lātou wa ato atu. Ia whai asi lai ti to rui pasene. O alta ua le tau se lea muli muli. E ato ato ia le manu se vai la o whai pui pui il tangata.
mai leo no faina tele fa mai ko vit sui ia a faina e de fa so tuilo no ia un tua faina tana te ina fa mai pe o tono lo tino o le ponenga tele ane pe antal no o le mamai mai o ni tarat ia fa pe no mamai e toi manisi o ai le fa pe a tolo tu ina le mai le amo tino te ma ia mo tino le tano e tinga ina to te le na mai a fa le alu ma kai me pe mai vai no fala au ala wo ile pui ngo ala wo ia pui ngo o le ma fai na mai tele pe la te iwo o ai ICU ia ma te iwo a me tu to ai o tal no mai ia me tau na fai ia por ele o fai na tu pu na te leo tangata eu tu e mo ni fa ma so me ta hu ala na ta tu ne o umi te ro sanga le mu ta to o umi an sanga le mu e mai mo a to ta to tinga ina ne ia ai te o de fai ona fai a to ta to tui e pui e fai mal ta to o tu mano ana si le mo wa ya tu la usa le o amatun fa si le lo tum tanga ro ngar fo nga i se tapenanga a loka ato ile tu pe melen tupu te mo misela ile va so fo va na va ma fu langa le la sanga le na o ile mtanga ro ile ia mo ti no la va ia fa nga ina o mo vai la au ne o ia tui pui o mai na tu ia wa manto la lo tato mano ia wa na ka peneta it's tau na fai se lockdown monia so se lua fa pe on fai misela na ia va ve ona a to tu yo tangata ia mo luas io on le so luas fu toru la mo le so luas fu fa ringa vai so fo stofi me so le so ia va ve la ona opo ia de tu mo ia ma tu ia man tangata ho o tu ele te mile tau fai la to tu lo na lua pe se ia mena ina ia vave ona au sia e tātou se iwa suru iwa pasene ia ona vai foi le ia vave mai ia tui mai tui lo na lua e tāua tui uma ai pe se ia lo na lua ia le wa atoa ia au pui nga ole COVID te suru iwa nea na wa ona le sorufu fa misi lo fufa ia no tu ia tu e ato fu de vai aso o pasi le lua vai aso o pasi le aso top so fu novembro ia le ala o fa ia lo de tu no le fa pe na ia va ve na mai tu te fa o po tu io de tu mo mu wa de tu lo ndua ia to no atu lo tu mo to ta ina mai e fa ia de tu lo na lua Nena le mato plan ne fai msalo e fono tayo le disaster advisory committee ave lo le plan ye tu so le auto e fai ato le tunu sa mo ato ponu sa vai fa mo nga tayo mo le fali le fa mo tu ro polima mo no no tai wala tu ai ko do wafu fai pa mai ya tra no foi tai le se fa mo tra tai e fe ai ia tatu ro le fai ya mo tu Fata ali liu mai no ia uponu wa savai. Ida so do to dula le mal lo fa. Le na vai vai uma teams ma to va ai vo wa le fa nga ia i tu ma lo fa palota fa de approach. Ia ma to fa nga fo ia fa mo nga ma to. On por kalama nei ma mai la household census le na fa de stats ma vai le tono no po ai fale ia fale la ni a mo tanga ele o fai tu e no ro re pa tu su e fai tu ia o pese io le fai na le fai ni o le li poti mai a tanga ma to tadi atu e fai no ta tu e va vi fo ima te do la ngona na malo la solusu to no me lo su fa na tāua te lele so lo sufa e te tāua na fai lau tui momoa e rwa te sia tui e lua pena e la mo a fa pe o i tono de lua ni mama luono e pau e la so e tui lo na lua e
ia o tau na le foi le lo so do fa te do tui ai a fai o de fa to a fai lo tui mo ia e fa no ia no ringa fa to tui o ia november le so ia le fai kan na le fa tele o tu no o sia de fitu super sene pe o de tu le ni tal fa tai le o le fanga ana fa anga de sa fa le o pa ubu dando le ona su fitu super sene ya fa te nga sa sa ai fo no sa mo no fantasi fanga fa se la ya e o va iva fa sengi ya o va luis e sa do ya ana rofi o no fitu no fi numero fa o fa ya ana rofi todo no todo ya si uno fa pasene fa salanga o no su todo ya tele fa pasene ya ya tu no ya foi lá fa mo a tu fata silo New York Teams ya mo foi ya no isi o me so isi mtanga o so ave le la fa so ngai to fuar de CEO mandi tu mano fa palota mano fa so ngo ya focus ale la to ia ma o fa ta si mano fa tui o le pega sa fa ya va fa ngo fie te mo mission ele ngate no fo tanga te o la to ai o fa pega funga banger me o le ia sai ai ni ise fa malamba po le fa to o le pa po no ya po le udu fo lu ma fa le ainga pai do tu mo perna mo mianga fo le tu no on le fama mo ya le tapu ni umana renga malo fa pepi sinisi tu moti ya so ni lua amata mo le valu taia si tale ono le fia fa pe foi lai savai ya o pale ngi ti nga tali va taia usu mono e vai po fer vai nga de voi ai ya to holo le ma ta de hola fa mai tua ta o ta tala e fo vai tanga ta e fe la to ya mai to fa fo la to o foi tu ya ma sto fa tu to valu de ye no ro le o si sa va di o si la mo tanga ta fa pe na on fa ya yo ta to fo pe ma to o ta o te fa mo il to no to la fa nga luanga me tu fa mo wina fa mo ya to no fo to no fa te de me tanga te mo no pe fa nau o se me fa ma ni ai wa o si fo ya so to no to si ya tu te fo mai na e fa nga o fe ya sa u ka ni o fa nga o da so kim o ngalo ya ye le fa ye fa ne fa mo fa ma na me ta o me ye ne ya le ya ko se wi ngon ngalo pa ko ne ka mo ke mo ka usanga fa nga o le fa io pepa ye to no fa medical records patient medical records e o vol se la wa ma se la wa se va so fa faina fa to fa ma fu ja, ona le mene tsau ni eno fro fa mai lau no mero fa de mai ja e wanga se to fa tu mura la pe e go fa ku mura no kai fa ila kai ni mo mera kan kai fa kai ni ja fa ila ro wata di de e ton fa u de ro ta na service ja se wo musu ke we do pero le la fa wa fa ya mai ya o lo ye mia ha le usa ro fai ye sui ro fai ya ro kwai chi me kusa o le la o fai por kala mal falma computer program for ya le mo fai tala vai ina ia mo tino le re sa ala fala au ya o tonu ale o le na le si me le umi nei na po ro nei aso o tau fai mai o mai tonu he ma ave se loi ngoa fa popo ia ta mau le ngoa tas o tau na o me fa mo me ni fa mo me correct yo no tato se fai u le si matai fai u le si ngoa mo ta ma e sa u le si ai to ta ma fai il ta maltina al tanga tas o le umina le ta u le me pe la me la ta wa dia ai tato pui Tau lo le resi pepe ro I a do oi ya le tu ma wa le fa mo
e le mawhai ko e issue inga se kai e to si lea fo i matau sang e matau lia le la ratu manu passport le la e rua i New Zealand a le la to e sui fa fo se i atu rau pe da la rutu tui la lo fai nei o fai ngā ruenga le i le company a fo le Starkist tau no umau tui pupu i rua me lo le lo passport vai le po paringi uno i rua ya va chora ma quare e te fi wala fi na watu e di ma fai ana su ia se no paringi me ya ya nera to ma fai anta to fare mai ya avoid mene le one patient record na wa ta wala ava yo i te se fale mai te o tuto tas o te clinic ai sori na saule ai te iwa do ana manuia ai mai do tinga tili ma do front ma e ta wanta tu lo system o la mai o ya re ta na va vedere na don me o fare to ai ata tu le so ngota su e ma tanto ya mata nga nga o te lo ta sile me le umi fu nga nga nei fu ma o le mai to a mata le anto fi siria o ma le to ma fa nga ya mo tino o e to no re ma ya ana fa pena vo na ta tu nei ya lu nei a wa ta o mine ya sa ya le wa mata ta no mai tu no fa nga me for vaccination passport ya wa mai por ka la mo ya fa ngo fienga ya digital ya wangi ave fa ngo ye si fa arwai ye no ngore ngores do to fa fa ya e o ai fa tato awai a tato fio New Zealand po Australia ane fa ye me le fe me New Zealand po Australia ni fa yan tato what ti ver me le tu tuila ine fa yan ta fa no ye ni ne ya bu ai de me le we ta uno tato tu na tu na uso pe se simta po i wa ngale manu ale mo le va no ale el tai tal sang fa tai el tato tu no o te lele tari mai ya pe se o le ya fa mo me tu pu tau ana au sia ni pasene ya o pasene e mana o mia to ya se la pasene o le to talo to a mano to ya lo fa niel to fa na la fo de o ta to la ye ta to malo e fa i meni e le to ngo viele ta puni mo me malo nyeso se lua e wa tu sa le la to ni foto fa pe vo ina business e wa ne fa pe le aso do su to du vai as fo de stofi mando su fa la ta puni mai a ongo business o ngaluenga malo ya to malolo mai to moto malao ane se fanga so lota to pui ya fai hoi la se fu mo hoi te pe ma se no mo ya fai ngo fie ona fai linga ruenga ya ene ma fai lava ona na opo pe atu le tali sapaia be se yo va ya le e o le si ve la fai ne tui e me la uma ya o le si uto fai e fosi ya me va pe ese o mai tu ya le talo sanga tato no ya tato manatu le vai taimi mane manuia le tato ye te pe ho mene tal no ina ho tele yo tai le tasi vas fudu vado ma sano le o sa mo ato ina ma di due mali dio ma le leilo ma di dio le mautun de lo po le asenga renga fai ya wo nei vai tai tele ya te le suinga te le fa so mai le tu me to no fai ya ne ata to mo fai ya ina ye man ni se ta to no a o ho i le vai ye wa ya wan fa mai te ta wana o fa i le fa mai me o ye ne vo le na wa to a o ni ta to fa pe de o mai fa mai an mi le na wa yo o mai fa mai a wa ma fai la o ina te ono lo tu pui a tu pui sinisi mea ala ua mahale le avenga me te soswani ia fasaoina le soifua ma le ona talo mo le ni fa mai ma ia sa mo aloto e faile me futi a futi ia e faile me o nga venga o le tau sanga ato
Ne fai na fai aso e lua ni. Wa e lena a mata mai a perila. Ia ne uto mo fai e toi fai dia ina i o naunau ina i o po tātou. Ia na tātou wai hoi le tātou tuilo na lua lea. Wa le ma fai na a tātou tātou te i le wha mai. Pe a tātou le fai aro tuilo na lua. Ia, ora na o mai moment tātou tenu, ia ni tātou programa sa moa maroloina. Pita le ngā na usa, pita le ngā sa mau, yung foi ato le fort, Dr. Taki Nassim, pa pulang fa mamlam, tulanga o iei tau whenga uman tanga ruang, ia pui sa mo, i le mai ngā se o COVID-19. Me programa fa ngā se longa o tātou pui a mesela, na so tofi mana so leile le vaso asau. Lea na lockdown ele tunu. Ia ala a tātou waro loina ia mautino, fa sopuria malama tātou, i le whenga o tātou tui. A tau polo kalame nā manu te reini whea amu ngā ruengo, whengai mara tātou o tunu, pa sei foi.